Mogay na tamamang atang ura abang bulu mata mga luluan tutubongi upo upase ko malilin mga luluan busarong mo umaatending ibu pari kombong na pebaw teto kaapa na tondo ko nahudo ko rumbo karuan na pangaleon rampo miallo to timo lante kulla atau marasam untung kuni allo leko na unni sungi kulla asumulina to dipandam mo banu na matindo mo lan una na mamma mo tangala ditundam matindo mo tanga dipaile bilang na natundan komi bating lako ba aba na lembang naru yang atau matindo komi sarro to biyong lako pentutuan na lipo sanda kalua tiyong ba mi baturopan na dolo komi pantarisan makaraengina to tiyong ba padang natarana kapito ulun na salu karua ba aba na minangan na pumasak ka ara na to diyong padang tuwa balo to diyong adahin ang tumpo ko lao tiyong ba padang adipole wali bandar siya yung kalamba adu kaya si ballo barana to tiyong ba alam may tetang anatondo katodolo kalambi bulan lamay te maali po ditarik inde padang nanay bindam merambo apinna ada na kabotoang kurla sangka na to maabilang te diramme tong kondo ka baturupan na onni sudu ka pantarisan makaraing na to tiyong ba padang nila aboong digente apa-apa bangan na lilik bisa apa-apa ladi kuat tabe tatur romorok ko si pantaun ni sumparaya mo bila nalang namo teme to maarabu talang ende kemo teme ito sang kapunan nao lang alaun di mga bakkan katong panang mirek kela usaran de kairon kamadan dinami diyong sang pelang barang bulu diyong sang kapurang pangang kumua katong konang kamarin dinami lang mo di timo nga maatalo tama po ka ende mo di saran de mauburan tangatiseno bating iya sama pisang anu ya contohnya kita sama ya sedikit
Berhasil. Itu cucu mayat.
Talaun. Apa hindi daerah Papua? Daerah Papua. Ronar sa pa. Ikaw di kuminda. Tintir kuminda niya ng kurang taon. Mana? Sa isin na.
Ayun. 11. Ibu, PKK ba ini? Takut saya. Tanya si Mumde. Ayo banyak. Oke. Bagi-bagi dong. Mana ya? Nanti kami juga loh. Kan foto Oke. Kay tinggi ya. Oo. Sebentar gosip na, sebentar ko kayo Sa aray, ito ni mag-gosip yan, tanta. Oh, Melisya. Spill di bagian lantau dulu pemirsa. Lembang. Keluarkan Lembang. Peduan nak lami katabe tamaden baru-baru di Pambaratu tamat jalan tamat di Potaula abi laku akan nate mai saluran rasa lupu kutu marasan panaka karantian tuyunna ide sangka na tumak bilang tadi rame lari gua tabe laku batang di kalian isi man laku tonton batang ni tapi merasa saya kami obat atau di kolong itu di bulan barang di pasir yang malam pak sakit di pamatan akan disuruh pindah laku batang di kalian di bayanan dulang malam kak matan dan aku tonton batang ni kemudian nasiau pak anak tuncong masak ke arah mi mana rating penami tonton si tamu dasi tarak adalah si bidang yang antalan jalo lata patula kokula tarak di luang apa yang gua sampai teman pada orang pak apa kali aduan tasi mantap paling maya pasuling pak perang intang ilang apa penduan muka biasa tong sangarara mirip ke pamak tolong kok di bulan tasak pak gantian bulami situ rutu inala tanai lampa manasak katongkonan talante alo to temo iya matu katongkonan kamarin dinang bapak Andri batu opak pen oleh wali bandar tu utang mempatu laku bapak Sari lau pataru kami katongkonan kita melantang nomor kasir sila kosong 50 misa katongkonan kamarintian na bati ini erunggo tongolong ulang rara makampan to ding bulan na bukutang si piaderan na tuutong metua lompat taruh kami katongkonan mita malantang nomor 30 na apa sila kapatang 10 misa katongkonan kamarintinan na nene edepi
lamay la abo tu utum mempat lo Bapak Pascal lomba taruh kami katongko nami tamalantang nomor osang bulanan sila kosang puluh kasera na katongko nang kamarintinan na pongkian dong lamay la abo tu utum mempat lo Bapak Pascal lomba taruh kami katongko nami tamalantang nomor osang bulanan sila kosang puluh kasera. Jadi susi masa ngarara mi makalima na paagantian ng bulami na sa abuk randan di buduko na atikan dara tongka dililaku karan na temeta maaraputal lang paatuliran na temeta sangka punanaw kumuha katongko ng kamarintinang mirampong popetua sundun tondon to batang midiong teuna na panda di bolong tangala di bela la di papala ila ko batang di kalemi apabila na ladian bapas sambayang alang ngampu nga di matua te daw to tumamparara atatallo sang buah panang kemudian na siya pa na puang tontong lompopon no suka na lako batang di kalemi Toto mamparara atalong palempang karopi na lakoton don to batang mi den na siya upa mi po upa paraya mi poparaya kesuli ko mi rombeo mi kitibalik ko mi paagulingan mi launo la ko mi tampo maloloran dan tang kelok-kelok kadang tang silambanan tontong naria pasak na balayar ra apa kana to pomombong bulan ta makamba ni mani isi sala suka na katongkonan diong balaran nampak manimpa mani isilen da borong na kamaraninan diong rantian tuyo ladi ko ala ko batang di kalemi kamu bang marumpasi patutanay kamu bang barang pasir ng buloy ang nasundon lang alolong na uputang kipendaunan na nasundon tang pemelagan uputang pesanisian nariya pasak kinapuang na balayar na apaka na to bumombong bulan ta lali ko wala ko batang di kalemi la ko tondon to batang mitabe tapu kayu lang masuleng karara atas imanta ko karang kaluden de mo isunga makarayang ta tati pero marampa ala ko to inamang ka di pamanas sangki katongko ng kamarinti nambi lang ang mariti mang maabulololong ende kamarirande maao tang kelesoan. Oke, kita break dulu.